ner malak yam ner malak kenem kana diala kontin ba rice ni ba kalin gwaseme anda mandu ni shankos nyamla nung information bana rach ke tin konti lat korodin of course ngai kono no chu konti correct one no tilat korodin re dwaran ka jari poda me gor jeno bana be nyo yekel no bu kondil te ngech kamandana le rode no ko ngai kontin kon lat korodin shang so bi content work ban ka dil ngaja gwanu kunguni ki ngum le rode der gwanu de kon te ngech katin kon nyon go kon uh, so man yaman baro ke kwida gwaseme bala jen man shoda la re dwaran barach ke kwi gambal no abu kore ke kwi gambal ka mandanen shoda laten of course bur kon do kon te ngeng mirong ano ngum shoda lat ko ngai kon mandan le rode ka jen report mani barach ka gwadro ke gwadyok tinagano de kon ka nyakel of course ngai kon tin kon lat ko rodien ano chablar ko kon ko nguni doran ka gambele ke report e ben no ki me shore la ne pan ka changa jan dangaro wi baro ka pay ngwan ron kine dangaro wi jan dangaro bakel ci kon di alti ngeje nune no cha nuari sha kanak mishit kana me la ja shwal ke edwal min na ka ye ka run ki ne chiang ko ka ne kon nak tin na kon tik to kon kel ga ka ber kan la kon gula cholo no shwal ke ka nyak terrorist group but kan dial ka kel ko la jojen wone ne la kon mi chane ngaje no tereng mi chitwo mi chatwo ke niam ci kon de mena gor nyokono jen boro nyok mi ka mutwo ko nyok ko ne men tam chala ju ka kon were ber ke report chalat pan ci ko kon na ka ci ga men ci kan ganak men wore ci kan men wore kan ganak ka ci ga wunu ba ci kan mo yobot ngai kon di ala na werek bana wo ka suk bana wo kok uran wero do kok dor donc wi kok ne bi me de la point wi kong no kwen ko en market rek en men cha plan a bar de ngai kon di ala plan bar jenen plan bar ki me shala anyak interest o ban wer ba kanak bin wer bi ke jen ray wich ke gambele ci bari gana wona longon ne dial kan to ke tang no la itang a special warda jen one of the warda ke gambele mi sheng warden tegatin me shayne tegatin kan bar ka buñ so de laro cermti do dang jok tegatin jen chale itang special warda ka jamo ko jana combination of many tribe many nation chengatin cha chirga gambel ko gambel teg do dang die gambele teg do dang die kan do to nuar jen do nyam akela majority mo kon were ko la majority mo ka gambele na walle tele korm chet network kare wi ka so sudan en dung bare me chala jwe ka kon la shang abak che baje kapchong ana bana experience ne rek dodien ba konek bana jog bana jenang ki bu kon jog bu kon tim mi jog ke togo yo bu kon werek u kon ko ka kwak la lingno shimal cheben mal be kan were karodien ka kwiet tok ki roja roi ken ka jakam no ken dong branti no china werek china werek bi cho shimal ji tedi cheben bo ka tuk wi ko ka duor wi rodo go duor la gwijino jin bu bon ba jiken gwadran wi koktin she bon che jede mangang me dong ko ber tiken ke style ki mi use kene la ber ken nakan kona lo ka police ni la police ni ken police ni ber la real ka rodi ka alo ken jikume
yo bu per ko chaji bar ke charan bar kudu mana yu pot. So this time she bari connect ke telecommunication ke kan go to connect ni shang ne kan kon ka bang la kuren ya me dan chi talk chan wer na ka bang na gan point lat kumetin kon let ka bang la workers ner kon let ke na gan point ken a ber iyo mi charan cha ke pa jo lu nya ber ko ber ngai ken system mi chala nyak interest na makeke. So ne kan wer ni shang ka duomi mo cha je kep chunga je anetin kon inte ka lwanka gembele ko kon wer bo ke nyiran ka rodan ki tel mara ka kon tina me chala advantage mi dit ka kan jitara na chol ka baron ko bar che je bim pel jin wara mone e jin war mo gwa tel mi chal war mo gwa ka bar ano e jin duar e jin yam tidi changa jin duen ki ngol tel mi pel kene ti ka bom wala teli bom ne kene shi kene de mi serve a medon. So ber na mo amelet kene ka kuja mon mi kon ngaje no ti kon ke gwanteran ma yen la widun la te shunka ya ngaje no shiare cha let kare ka tam ya widun bet shunka mela re ka kon wer la pel kon re ga dan en chalat jen ramma mo la kon a perwi la le shi it is over no kana to gwanteru be jilot gwata dan ngeje no jin gwanter chian ngaje gwanter ka ngai gwanter ngeje go tine de murum ko ngai ken galaran mi chero ngaju gwanteru ka shi ngaje no gwanter mala jene careful kiji jenke nen ji che bongo ko be ngaje no mu weteri ngwala de yo be mo ire so jen tade kon weri kwa kon le lugne mi cha ken no shi kume men te gambele she na che ka gang la na we na kare re agwan mi tiketin ko wana nag ni tuk ni communication kane ko nang na ka police bar ko kan police bar la na ko all the time yen na ngumi shi adun kep chongone tare duarun ke new land dun da anti enten ken area na kun buñ biga we ke ye ba kwa ken ba bu kwa chang ra kan ngaje no teram ko kwa ken so jin an wo bi wore you know ari ke ji run chin war den che bedier ke kwidu so nyodo ni yemana le roda chen chang ngaje gwan wo ne na mission roda bu gang la hen teram bi ma gang kan wore kon wore at this time chela selfish chela nong na roda karwade ngude ya nakamon run chiarik mission shi akep chong ke shi akech gan we la ti la gak ko kon nere kon la lar na moye kach ko kon so gwanter mi ngach mi shi ngaje no lugu dunde no la ngaje no no mo chaluk batu kon ke ne timo tikule benefit ka choch ke naga naga kon ko mi chete ka kor mi jitu ke jete gre mi to kon were and then from there bela we benefit ka ko ba ko silent chwaro ke kument niam why we na ro ke kument niam ko jamana kument niam e kume kene dial shi dung bar ka shi dung nuwer ka shi dung bunya dung ne dial anyok buny panken mi shi kon kenen ke de ni ken tigare dwaran ke gambele tikane tene ko gankan kon nuwer ke gankan bar ganken buny ken ko tene la jalar no yen ngum shi bar shi aja wona ngum shi awe ka kam meniam ala bar ne na kon ka police ni yes kon ka police ni bat tikana model ko run la ya ka je widien tikan kore kana de ngok bare re aki bi barnek la we ka je win were run you know berati la kana ngaje no wa na mo mi cha plan chen cha ke ngode ba lung ne te ram nagran re ti gen so jen ta da ngai keneja ko ka polin ke nang na yo ne no tele civilian me de gen ba bar be unak wa da dan tetin re ko dir ko jal ko dir mon dir jal ka je di ka tu ku me tetin guje ni ji tele we madiri no mo diri lat keja so nyodo no kono ne chianan ga gambele shebej dene chara gwa ka dob dan ko nyam ko jokos michigan man kon re kume ka shikane dier ke tik dan ngu na la yele la cherno barode kapchong bete gwa dana tatin ko shabon ko tem re ko kon la kon naka kan titi ti shal ke ber ko dikan mi shale lo ashiri en lo ashiri di na mo ke de ne ber jare ale ka gwa no nakene nuare jen mission dien ko moy ke yorar aji doarien ko bigun wer biken kana kajen lo dien ke liu men kwarkin ko na tika gambele atelm rin milalatien ko mugu yena menaka ke men lat kume
ne kon la let ke gambele la kume ngum mi chidot jok. So all this thing a plan ke mi gari al kono bika kon ter ke bika kon na der gwanu ne yen ware der la roikel de yen jali na kapchong na market abe ke ya achil a chia jo lore gwan wai nektin no ko bar right now der oda tore dor bunya yetela reg den yo be yanji ki be bare ji kama then barobar nobody will capture that person charge be caught but way no so chana ngwan kalia ka chana yanga jeno tele kor me bijil wak gwada dana chiri gi cheben keje ajin karo adu mo be parone a chang banaro bu social media ci loy na jat manan chala de gambele jin doro mo koro ada biri mo be jeko beneri ko ken biga continue ke tek dien ke live dien ko nuari che kan chicken rodien goro de ka rodien mat ke de ke charkel bu kana lelet mi chala re ke jana kana ten why don't we be in new land ke new land which adora te kwak dial te ke ten wa le re ka ber pangen biga buñ biga ben ber tele mo kokene ber tele ke resources they are not buying anything tele mo kokene ke gambele can well are resourceful on it. So yen mugen majority la charian. What is the way out? You know, chang ne uro man titi tinti ka ne kon ke tilan wari ka gam ka role Ethiopia. Ala ken panken cha kon la de je ka gwan ber ko dur midit ka majority but they know what they were doing. But right now chika ben ka their sense chika ngaje no ka ngane. Chugro realika. Dia na ta tiu chu uro ma chi de nyot ka role Ethiopia. Ko chicken mandanan te ke chicken nga chicken power ni kan ngaje no ngwan dien chi bang. Ngwan dien useful ko they can use a lot resourceful. Amene kon ba kon were. Why don't we think about that? Ngumu chi kon cher ba kon chenga je ka gambela doran mila doran kon were doran chele la dorne ko kien. You know, chan tin for very long time. Doran che de gwano de kon lele. No de kon jako ba je nang ani de tele mengi kena. Ki ba kon negre. A chan ki bari gir dial ko ger. Cha kon de mulon ka ger kon were. Gambela doran. So chwa chieng chekene ite motila jaltin. You know, shi ndanan gambela. Ngedenu e jindiel ko se jen gwadan tin mundan ka doran kan ti diala ko na sha gwad me ber kaini kana kai ke social media ki ka media ne ken chik website ne ko ni gen ngwa information ni gen gwar e gambela dorien ajen la to ko yen doro mo mi sia cher ke ko ne yen ga kip la ya nyon ke ko media ne dialte ka ber anything milat ke bar so beri kan diale kan ga dominate kan yerna but chicken dignity da ni kan bana chicken doran kan bana you know so na mo mretin anyok ken ber bonemen ken ke long bonemen de ko na ken ka buñ ko mi jen gambel dan tem she ka bat chicken de ten chicken ngotin ko kan la tu kan dor ka bi garing dor yen yo mi nawo na yo bi buñ bi ka ben bi buñ ba na ba tak de chi na bi je ka ke jen ta da na nyun kana kono non ke yo mi chele la de jerom na ka de nyore ken ber and then ba ku ba ja ka ken chete right now ka dor ken dial ka gambel especially ka kan wheat and content of to bala local community ni ken tin tegeden ana cha de ni bun cha kanang chi kan mo ke bi gari ko tuk bi gari ngi yo mi na rum ka bun so ngo use ku kana use ni goal and da ba da na kula tege ko use against newer people a very wrong long na mene a very wrong so yen chana char te ramade shona nde ma bat ke ma dong shondu jiran la ja bat ke gwada dan en jin pointu mi chiro ngajo hene en ngo mi chiro ngajo jiran la ja bat ke ban mi ngi jiro do jiran ti ke chon ka ti ke lwang na te ram la chon la ja bat jin ba baji lot bo ke siang dan ti ji so kon cha kon de mu lot nu cha kon mi chi kon met ka kel mi chiro je tembra de nu gwa ke je ma de ye kula nok de ne te gwel ka ti ka yen doro ke la ka nak ne ye ma de ye kula lot de ne to cha de mu lot so no mo der we kon dia la no gambele no shi liya ti ditin always so tie de rodun a ye cha met en we are ke chi mal je ben la te gwa ne je ne long ko tek mi che gwa wala chi kon de la ro de kon chwa bit mi che te gari mi chi to kyara ne de kon chwa bit ngo bala ne de to do bi rek bi ngaje no gambele te kare while majority of them cha ka chi ro en ja ka do please chara ke tik dun e cha jora din ne me ne pain kun chara ke tik dun you know mi che kwan wari kan lo chi kan chara kan wari so why don't you care about yourself so ne me da la ripon mu gorde nya ka yekel gwan me wane ano ka mena dien gwasa mena men de kon nya kel wena me
banarech ke mendana tuok doran kalungu shukur ran cho lat dio jerune wan chicken la family kamanan cho lat kalungu shuk kur ran chi tuok tin kor che tuok ne pan so ke kur mi di chi kur matot kur mo pan ke pan ke je chala do che peg mi di che jerior so we need to think about all those things nuari chi kon ete moti chitel shap kore dan che tegne de kwake ne de kwaka ke yo ne kono kwake yo kan da ke lungu shu kon tema ke kan da ke wudiero amena kuba palamat kana nasser ke fan gak amena focus mas ke lungu shu ke ripo dan shanung ke chejek ano ken ne te kontin la tila jang charen mat kel ke tet ke ken nuer konen kontin de kwich kirma yadit cha gur ken no ba nuer kon te ku dier ba ka juch ke area dana ke area nin kon tigatin ko chala da ken wone ne mi chindie no odi ena gwada tin nuer tino tiji chung kel ke jang ti chung kel ke kirma yadit ba dil destroyed jen mission danen mentin nuer kon tigatin kati ber ti ber ba tigatin kati murle tigatin kati ta tigatin kati shine tigatin ka kan this is small number of people kan nuere mission dien awane ne ba en wudier ba dil dak ko wudier awatine tin chung kel ke kuma spilayo tigatin jen mission dan le roda a mission mo ngai kon diala no la tu na ko ta ram dir wujoy dore ne kon chi nyu dore en ko wudier te nyur ketin a chenga GSPLIO ci kuma ce de jena bana ba ko displace ke bakanak cene de tele mangai ke misit kana me ce oda lat ke ripoda cha gor gwase me ke cha lat awane ne awa shi nuori tinte ko wudier cha gwadien cha je ganga ken duno de kuma de jasas PDF de ko cha nun ka tong wan ka ngoda ba ci ga tika resistant ko ken wudier dorien ci ga tika kor ka chala dun go wudier cha ja attack multiple time cha attack ne ketung wan ano gorge jeno de wudier mo je jadil dak kane de kon la jang kel kan ware duno shaken koren ya me kan won karunte chi we changod nyana jeke chi wudier cha chuang lao agwan ware mubumbum chi kan koren kan nyom kap kan ka jer won me me kontine chi kona ngach me change koro mo chene de ngwan cha gar yor me wa wudier wa jakap no chinatio kai kambush ambush no de chinati ka resistant ne re kolan wetin te ka wudier payam wudier te ka lungu shuk ka matia jan gwada dan te gatin jan gwada dan te kuma spila yo tetin ka tin nuer wayam batetin so kuro mo chater ka kuro mon she kuma kim yadit ba che nyoka medagaja ala mission dia na kuma kim yadit de la especially nuere de la mission dia na bang ko nag yana ga nuere bang ke nag yana rodun bang beran beliurun ke jino tele mi wijekten en wo wi dor garamo wi lwak ka kor ko ba kule la kwer na mo tele be ji benefit ke ja nagene gan mor lora bang ken gan mor ba bi ke resistant ko wo chiken bi no gojin bi ke rule ka bom ke bi ke jogo no shema shoka shema patchu ne ka ko jan ndan le ro den tema ro rodian mi te ka power nene jina me ken ro kon gung niamda ken shoka ken ka kon chim chen pel be pel lo chejina jen ta dan let roden tema wal netin kontin kwa kore ken ter ka ka juba mitken to graduate to go sham ken man plani so they don't care picken ko solution karwa do chine na juch ke chine na ene ken jen ta dan tin so jin miteka front line minek nuere mo chikan dier ke jino miteri shiladon is better diri goro diri chong alo jinga alo jin nuere mede gang na ting nuere ka jang ka tet ka murle ka bar na ka kon gwanda tin wan ka ci kon cher ngodo kon mule kon gwanter
ka gwan tere me ba kon thuk mu te chi kon gwi ka thuk bu thuk kon jenene kene din kon ti lan wela ka betrayed ko bu kon nuer ba ka kam ko all the time ngai kon gwan shu ngane siang cha chona cha ba da kon el la shondu la ja kemeje la ja ganga reri ka manana to be kam shondu re kar war man chi kut nel ja kam shondu ke je o jin mi te mi chi matten chi ke kus gwene ki kut ko lang ne ma me ko ne la ra barake je la ja dakke bitel gwat so kon wer ko mbana kor gwan shaitan bana je lwanki mi je ci togre dana kor kono baro dan distant keti je to ne bu kon char lo ter kono ka loikel ki loj mu gwa metel mi jeng mu tin jen bana gwan ter bana je lwanko bu kono de kono ka gwan ter baro dan han ke je ti de men tam raina wudi nana ka goto kontin gwan ter tin but gwan ter la je na gwade na be ken de to be ken ko mak e wa ka dek wa dorken wa ka chwat ka wa ka jako bi ke la homeless ki bi ke tel gotte toy ke tin ko jen ta dana le ro den tam no ka kuma ke mi yadit kene to kono lo ka je ka kwanwere kwanwere to chicken cher ka tiga dan den wede ke tiga je chicken cher bo ka tig dien no ke few man ki pat tak te bebenti ki rona bebene eno ngume de to karan chicken cher ka je dana gwi no ko tare o tilgmo gwa ma the few to go dunate nyurka liebne oba phone call be receive ka front line mi chaga joy ke chana joy ram mo e curse ram shalam e gwan jeng ne pointe you know gwan jeng ne me smart menang ne tin kona quick ngu vulnerable people tin kontin dong go ran no der kwendere jika jen siang makorwada kone ko la na kana siang front line especially the content way tin wana wa kamak kane kona jeng ne kana long kane diala to wai jogo no chana ko dak chana ka lele nene menen yena chanu cha kamak la kun yalla no la ka kam jush ko ken ba mang ne ke jin mu waje ma gwa da dana titin ka tele mi jeng mishilat ano la kun yalla ja kam no mone so ku je mone kan ko bana ter bu ka la ko to go ke kwi ko bu kon gwan jeng ni ke gwan teran men ne kon mu goro bada kon ano bana je goro bu kon aju ke shode ko kun yalla jenti ga lwangone kon dial chana kun yalla chan la niam ko ba gwan ter maj dorane be nyoko mata ga je jok jin mi chiro gwe no ti ka lwang ki ti ka bom ka bram mo mi gwe no kwe lwang de bi wo jo chirga men to ka jen ka wudier payam cha bok ni siang la bok ni siang karen ya le ngoda batiken resistant no no odi tinalo dien lat ko odi mo na tuktel gwadin bana wetin so ram mo goro ben wer baganak dori ndan tiketen no man bala ni amodi chana kun yal chana la niam ka bukon ko ter mi sha kur dit luaj ko nyal la rami mo mi chi dilwa che yak la ja mo je du na mongo ate je sio be je mo ke kwa du no be je mo ke pal pwan ko be te ke mu gwa am betuok ki te ram bi la ham na hamin la to gwa dan dong chi ko nyal she baitin so ku je mo tana kur chunga ka gang dan ka gat kon ka mane kon no ka mundan ko mun mundan so na me der we ka ye kur mo che tuok bat kan pe ga dan chi senien kana kon lat ban more information ban ga je ka gwaten be update do dien bala jen update kenyam jasam mena lani yemana na chituok dar shal ka mojuba bala mi chek long ka kwiren yala dan chi pen ren yal cha pen ren yala mo dio jena ka yei we ka juba ki juba we ka yei ka mi shalat re de tine dan wel ngwan tiketin ka re de tiketin mane ne de kon la roi ka radio ni ana ren yala mo cha pen kene dan wel ngwan cha ka ne re ka juba pan ne dang wal ngwana to ware dien ne dang ro no connected la ji Kenya ke Kenyan ne dang wel ti ko ken na ram kel ke pilot no nyu do di ne wel kel la netin kon tin la passenger mo ki ordinary people tin kon ci liw re nyala mone man ci akulat jene riu ne to ngwano ko no bi ke jal ke ken re nyal to ton la cargo unti kon ren yal de ti man niam men be jelong shi kwi weather ka ki jom jaga ko ne ngwala jalat ko ren yal kontin yeken ka kwi weather ka me weather doran gwaelong witin ko ken jaga long ko mar nyal no ken tol tin kon la de tin la ken de nyal ko ren yal yega nyal gwad ma doran telerik smooth ko jen te ke cheng la jena mi mo te la telerik dundo ka ren yal pankien ci ka la ren yal ti ci dong
nyal mi dong mala ya ko ye maduang yene de tone so ngum ku yen expect in return la jo je no bere nyal mo be na ci kon ne ni siang ci ke last cargo plan e dane ci yak dio da la me we yak unit state cere mejan ren nam ci kon nen ci ne dia tin ci kariya am ke dan ci de sava dio je ci liu bane ren nam men tam kan all 14 passenger kan dial including pilot all of them kan dial che kan nak yere nyale pane ci tuok e me ci yakire ke pane ci tuok ana mo bidi nga jeno kare nyala ti ke ti dong so chang bi kan yang ne siang ba law ken chi dong ana mon da la we ke mara dien jenen re nyala wa men dong de ya ka je wa pinyi che ti kurur ka pin te ka pam ko gwadan je yak ten te tur de ten den je ro de ya pam dio ke je so mi shi nga jeno jin ger ngumi te ge ja ka pin gwan mi mo te ka pam ka dare we ken yal ko na ren yal take navigation ki ngwan ku je dara ga no were ne na ngum ji kan jel kan yal ka je mu buga jala ka wich ku pam ne so dio go jeno men na ga lunga pam ki choro yat ka pam ajendan en nak ren yal mon so na me dar we ka ya na me report me de we ka ya kwana we ka ko bo re wich mi ne mi report ne ma chalat gwa se me netin kontin la murle keni shinwar wai ami kel ke kuma spila yo shika we dori ne shwal ke li kwangola shika win mishal uno shika na mak kene kor mo chala kor mu dida long bat ken pe gadan chiten yen ken alat shika lana jeno ke sunday ke chanke li utenare kor shi randin spokesperson mishal werchum na charwat kene re kona maka na de kanwer wai ami mishi na jiga na gwa ngeje ke mishi lat but kan information mi rong mi be ka kuma spila yo kan nor waya mi kana je duno ngai kon di ala mandan le rode no ken ti chal ka ti murele ala ken chaki influence longo no de kan kamak no gwenetin kokien the ka side ethiopia kan side south sudan go the continent no teketen commission dien o de kan gat de kan ka pe ka de kan ok de kan ka pe ko jan tadan teketen termrien mala dien so na me mishalat can me plan it right now kachi gori mat kel ke dini assess pdf no de kana de kan kamak you know ke jen gwasmen tama ni aljatin munyo do biga jal ka shokien ko kan dini kir me yadit no tandien ke torwone chigan goro te me de ke nyot la kan jel garen ke torbiele ko bugori mo ke ba ka brin yale so mi kin yal che dam te rambe ben no mnyodo de advantage ku kuma spela yo ka jan gwastem ka kel kan war wai army ko mi jete ko mi jitu wala to lo chicken nori gan ma ka ko bala ground force ko jan ko dan buto ko ni won la beneken ka torbiele and then bi kana biken ka shu toranan and bi shu bere we bo tel kor but right now ba ba met ka ke and me mishalat de contribute kan e ko di wina da shunka katin kona lat karodian na me da lajen kurodian ci to ka panyi kan gwasi mi to make it short kan en kuma spela yo no shi kan panyi kan ke tonga ci kan ke no bana more information bana ka jiga yo gwasi dan en bukon information di albana ka jikten an ban jika another report bi atakamal bye bye